Hai, weteithie jamba ni weno ino iracambio ino irenda kureherwo motion bunge ndauga your excellency no nginya turugame guku gwiteithie hawa watu waweteithie your excellency walinituma kwako wakaniambia nisijaribu kuja na namba moja hapa wanataka namba 2 namba igere niwe oyo niwe mure niyo murajeria ndi murehe oyo ora impeachwo ni icungwa marohe anda magicunga ithuĩ tukugitĩra Rigathĩ wa Gachagua ĩno nĩyo njamba itũ ya rũrĩrĩ na mare impeachment icio kwa Juja ngaumĩra na mess nĩ mũĩ mess ngaumĩra nayo guo na twĩre icungwa Gachagua na tutigũraga guoya twĩremirie nderi no magogo Your Excellency wewe tuweze kufaulu kwa katika serikali hii ambayo tuko nayo kwa wakati huu. Hii vita ilianza hapa Juja hĩndĩ ya by election tukiuga tutiendagĩrio guoya ithuĩ na andũ aya makĩrũgama ciao. Your Excellency twacokire tũgĩũka haha na namba ĩmwe nawe twacinda gĩthurano tukaahidi hao wangwana hao wakaaji waweteithie ya waingie pale Del Monte wajichukulie shamba yao ambayo ni ekari 7,400. Your Excellency ndi ya kugitira interest ya andũ aya gutigirira haki yao ni yacoka. Your Excellency, Your Excellency, hawa watu ndio walinituma bunge maslahi yao na hĩndĩ ĩrĩa kũragĩire finance bill wakaniambia nikuje bunge niseme no. Pelekwe kwa leasehold. Your Excellency, mimi nilikataa nikijua ya kwamba Juja na one Kimani wa icungwa tondu ni orarehe mswada bunge nigetha agerie gucenjia migunda itu. Sisi tunawaambia arohe anda agicunga murathimwo muno kama mami ninawapenda sana. Mungu awabariki.